Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan rasyapi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Uba Rocky Hack ubadai ukurtong jongka khon New Trap National Awakening Movement na Maukhar Pentor Umkra constituency ban yakun ya ke election MDC House nem arjar khat khandai udon gajing angnot bau MLA ka North Shillong constituency uba Adalbert Nongrum undon no gajing ya snuthu jingmun bat ki nongyalam ka Central Executive Committee jongka khnang bannom khta ya ka election MDC habai kren bar uba Rocky Hack ulapan pau gajing sngu du mensim habakadon gajing bamya sungthu jungmut jong uba Adalbert bat ka CEC jongka khnam namar ki nongkersyan jong uba Adalbert ki don bon ha Maukhar bat ki weide ki bahap ha North Shillong constituency kat baha Pentor Umkra constituency usngau shngan bha namar udai traisnong hagani gejaka ulapan pau ba watla kadon ka kenrum kenram bat UMLA nrei habau yo banrung syek yeng kisem hakitan Maukhar mission compound wathabru red samthia waingdo udon ka jing sngo shngan ka mensiem namar ki breu ki penpau bakin jiet bek ya ka khnam hagani ka election ka bamanta jiksha hi wani kong ang ko aman pinsai namar kani ka jimpan tiket ma na khnam umdim huni war haja khatra klade na de popor ka baga parti klaseng khnam te ngala don jumut hi na mencuah war haja khat saw na yang na ka kongres te ngala wat but wat bor ngala wat lat lenti kumnon poi sa khnam handrei ngi ino ma nakaliang u kurtong ba yang mencuah wa man basumai la approach ka khnam bat ngatip i udan gentleman khnam yo tiket ye ngam simla mengempan ka khnam su ye tahi ngai ya choi seng bat ngapun free election wala tu bala norm pat ibet ingat non long tang mung khmat ho ara ka sa ma sha rem no bat na sha rem onde bang sha rem ran na sha rem dan buram hi baar hanai ha politics sim jiran baar walai de winner hi te ka daw ba pelong nga bangan pan tiket mentana ka khnam ngapet bat ngai i jingai namar ba kadon kanong rem ka baskem ka khnam ka jengpenia jam i ba Presiden Berom Jungi ke kumtahi ngaya syamangan pan ya ketiket kenam ro ngaya selok iki beri konsumsi iki bahi ngasem ya lo melang iki mangapa sengo iki ngambang dan jemut bangan nyelep lang sa sisil nantai kini ka election ke pisungo kumlo ke nakaliang perlok perjol bahi ngasem bat kede ro sya ki ai mesim nga batat ando katahi ngawat galat nanti kumno bangan apply ke tiket anda gila akhwat ya ka application ngalik pendap form andai gaya ngawat ki perlu perlu member nyoka kenam kumno ngan yo support kadau pelongan nomor bang ania syakmat kumni kalong nomor ba ni kalong parti ke barat ke parti ke papat perkhat namta ke Jait Badrio ke parti ke badan kata ka ambition kumno man kentiu ya yang i beriu nya trap ya kumtahi ngarong ya yang dekat hasna mat ke parti hi kalau ni kata tengan ongno nga namar banga di tong beriu utamai ngam natip ka jing keram hapleng ke parti bat UMLA handai nga ngam dan daw bat no buat ke parti ngam dan daw buat UMLA smet ngam dan daw namar nga hi apa ki khot man apply tiket apply anda kilapan benai nga lengba ka social media lengba ki kerkuo te nga smoke comment hado kata namar ba let's say nakaliang ka CEC ru kapan tiket nga namar ba kala ha ban observe sa namar ba hakani ka jing apply tiket ni dan hado saungot da buram ni ba lalu i ba Glenbert Kongwer i ba Aksan Karumnoy mga bat iwi ikong na po siya handai haba
kani kunrum keram tengah mela man komen saya lemar bang di tang beri buat mai pi nga kai ka jah bring yeng jungki namar ngam tip namar ngaskwak kerpat nang kawai namar ba ka jingja kani kalong ka ba pai ba ki bun ki kumar jing mut berkat ya kwa ai nak kaliang wamele ne nak kaliang ka si ba kat kidang la bakinya penbet keluar no ma kani kam yeng hi kam li ban mi sama nga hi banongan dandau buat MLA ni MLA dandau nga kam dan ka kata naman ba ni kan rum udan pai baru ki ju buat ka parti ru pai baru so tanai ka parti naman ba ka parti ka dan rem naman ilet nam ta ka jat reu ki ilet nam ta ka isu ba per dei tengah khnam hi ka ba fight ka isu pinapai syaka puli puthi ma pipai syaka jing kurdu kam kurdu jam yang kena samla yang beri nutrap yang pun hina kaliang ke parti kenam isu bubun buat ke umbang umdi ni ke yoga har ka dan ni khai pateng bun hi namar ba ka kenam hi ka cuya ya sa e kan ya nak por sa por jangar ka kerpat nak kaliang jong aku tau kini dia tu ka mau har ketemu kra konsesi lara ka parti kasi isi bat ka bat i MLA badan brom da ki ya shong penbet na kenang ba nila man tim yang ini kesit ka ba hakan ka mukhat ka mukhat konsensi hoi nimla ban ong yeno ka kham no chiliang ka tarjur bat yeno ka kham duna idon la ka jong ka strategi bat la ka jong ka policy ni rekam tikum tahi bangaya ba ka parti hi ngapai buat menir ngina sudah ke meeting kejing kenduk lang nak isi balakot sofa ini kertong laingot haduk mentahi ke nak kalian ke parti kenam ka permana laingot ye kertong kita amat mangamar we ba Thomas Pasa mat iba dimar namanya jadi mentahi ngikwa ai banga ni ke parti jungi kana kiu rasong no ngatahi ka don hi ka kendiat ka lapnes ma marba kumu nomi kmat umade MLA ma udan ka strategi le jong kumu wong trikap napai hi pai ba ki e te kum ta hi ngaru de mesim besurit apa ngalek keleng sa mokhat konsesi ngali pan ka jingkersan hadu mentahi tengah iba kamdan kono no ka jingdu musim bat yong ini ka khnam ikwa ka sang khnam ye wat ki perlo perjo badai nak wei kan hon ro badai nak wei ka seng lai dan bun bat ngamanta bat ngi ya ien sera samthia ter menen na suedap ta sa tamta blok 4 hi yang sa kendiat tengah pai ke positif vibes hadu mentang kan dari ke jingkerman nara let's say so MLA ru yarap khamtam mau nyo ngata kebut kawa khambun ndai bo ong tang mo khar ka bakan khap pi kebut mangta ni ka election tang ni ka pathom khrar ka khamta hingar appeal hi ki pai ba to ya kersan lang yang ngani kenti man let's say ngala ulung tau kini dia pertama ya ke parti nak kerpat ba ngadi usok tong usok darang ngajau tu weng nak ingat sistem darang ngatiang pate misal mahi ke ba nga ngadi utrais nong nang ni po infra konsesi mat la khai nga ne te nga thai na bubun hi ba bun ki thu ba nga market hi nga di bru patrikam makani ngamdi mang puturai hi ma ba jai ba fila clear dengan hab hi mangan batai mangaje dan mentah hi kam hampor mensuang dan kam ki isu sing samla abat pus be abat ki assumption tikum ta hi nga par hasno naru arajal nyo arajal prang abat rong badong bat de ga jing trikam go jonga be ke i kasno bat hadu mentah meneu arajal ka prang ngi jet biak mar ba kino kam ki beide ba kasno ka tha ba consensus hi ba ko la da ki pai ba hi ki wan changa let's say
nam su kham khara ngai le he bang nyarap te ke jing rap jungai ki kam de bong kwa mat siu kliang nomor ba ngai i ngar nga wan nga yin ko beduk kwa nga nyarap yi ki bru ki ba rang ni juki mo kam tam ikut siliang sem siliang le itai dau hi ba pelong nga ba ki pai ba kin kam nga wat hadu mentam ni ro nga yang idon hi ki khna samla ki ba jia wan ban ya selok la nga nomor ba le sim mo kam tam ngi bun ki nomi khmat anda la posha ta thong lai man he man han hari ka ya ka advice jong ki sang samla ki youth banta kim sangap hari ki ya bet la ka jong strategy ki em ni le ngi sei bet hari nga bat rom no ngai dei bet ki samla ngai dei ki romba ngai dei ki lokumel ngai dei ba ngai sangap bet ke bangala ngale hari kular ngam jukular ngani persiapan di kumdai nga karpat nagi paiba ng pemukra konsensiro maplay i latip jang jonga tinga suha nga karpat bi ni kersan teng nga ni kini ha kani kenti ba khnang ai lat nga kani kan sen ba nada ngam ilong te nga ro kumju i so weng no adin san snem te kumta karpat musim soret i nong song jonga kamtap e golfling tarba siap nang kerding ba ha pu sam jong la pemukra konsensi to ai lat nga ni kenti